Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kodi mukudziwa kuti kutumizidwa kwa bwana watu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ndi dua ya Sayyidina Ibrahima alaihi salatu wassalam. Sayyidina Ibrahima alaihi salatu wassalam atamaliza kumanga Kaaba adapempha Allah kuti adzawapase mtumiki anthu aku Makka yemwe adzawaphunzitse buku komanso kuwayeresa. Sayyidina Ibrahima adanyamula manja ake olemekezeka ndipo adati, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ombuye watu atumizireni mtumiki wochokera mwa iwo kuti awawerengere ndime zanu ndi kuwaphunzitsa buku lanu ndi nzeru ndi kuti awayerese. Ndinu amphamvu zoposa amzeru zakuya. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.